Nah, sane mangkir ngiring punika lanturan caritanyane maka dikawentenan itu sang resi marakan yo wong sing kena jati nenten jatios punika genah sane kongsi wantah genah sane dukiriyin sekejati mulo asa punika sane ungsi denggah pojok gunung rawuh genah sane sampun kasuk sane sampun kalokah sane kabaos punika puncaking gunung raung sane mau tamu Drika indah dari sirike ide matulak wali mangastawu mangaradamu mangajak hajati kebatara ingin ratu yang ingin nawak titiang ratu sane ngawasa-wasi nikiring pucaking gunung raung sinampura titiang matulak wali matur ratu ngawi wenang buana doane palunga potare ampura ping banget sangyang pasupati palunga potare sane ngawasa-wasi unikiring jagat yate buana agung ingat baktim titian wantap banget palusur titiang sing ratu batale aksi sembah pangobatin titiang ratu 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 sane maling kiring pucaking gunung raung sane dahatin mau tamu Riyen ratu
lan sane dumulu yatieling titiang ratu sangkanen palunguh ratu sane mapaico manggane titiang nada punika nusa dawuhna ratu na beda nusa dawa reko manut sekali pawacanan palunguh ratu punapi jegantuk titiang manggana parasito ya punika nabdawang nusa dawuhna punika lah titiang sampun buang wonten pawacana makadya sapunika sampun punika marg yang titiang ratu dada senadu nendang sueca nanya makadya sapunika bekeriyin baktil titiang ratu dados ken memanggih sapuniki kawentenan titiang ratu titiang dados nyane ngelantur titiang matur ngajeng singgih ratu jagakeh pisan makadi banyak ratu yaitu sisian-sisian titiang sane ngemasin palatara ratu napi wendan iwang titiang nasane mangkir yati titiang mawali matur ing singgih ratu yang ring dijo menawi kenah sisit yaitu simpang titiang ratu